yakujaniye intumwa. Asante Mungu uliye hai. Urakoze mwana. Kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Amen. Lo paimia. Rote gide fiyo. Naomba ushangilie anapoinua. Biblia inavuga hakuna mtu anayejipatia daraka lile la ukuhani. Na muntu yereza ico gikorwa cy'ubuherezi. Hakuna mtu anaweza sema tangu leo mimi najinome kuwa apotre. Hapana, shobora kuvuga ngo uyu munsi ndiyemeje kuba intumwa y'Imana. Hakuna mtu anaweza sema tangu leo mimi najinome kuwa pastor. Na mnashobora kwiyemeza ngo uyu munsi ndiyemeje ko ndi pastor. Hakuna mtu anaweza kujitangaza kwamba mimi najidhibitisha mimi ni mwinjilisti. Na mnashobora kuvuga ngo ndemeje je uyu munsi nyene ko ndi umuvuga butumwa. Biblia inasema, Biblia inavuga wote wanateuliwa na wengine. Bose bemezwa n'abandi. Wanawekwa na wengine. Bashirwaho n'abandi. Na mimi tarehe ya leo, nanji itariki y'uyu munsi, kwa mamlaka ambayo Mungu amenipatia, mu bushobozi Imana yampaye, akaniita kuwa mtume, amamagara kuba intumwa wa kuanzisha maono. gutanguza amayerekwa. Nimeanzisha maono ya Seli, natanguje yerekwa rya Seli, na inasimama katika Bwana, kandi rirahagaze mu Mwami. Na nimewekwa mafuta kama mtume, kandi nasizwe amavuta nk'intumwa na baba yangu wa kiroho, na data w'imwemu, na kama pia askofu mkuu wa konfesio ya musenyeri mukuru w'igikorwa cha ki. Ninasimama leo mbele ya kanisa la Repentance, ndahagaze imbere ya Repentance, niwatangazie watu wa kanisa la Repentance, ndabemeze abantu ndabamenyeshe abantu ba Repentance na Bujumbura mzima, na Bujumbura yose, kwamba mtumishi wa Mungu Nduwimana Joseph, kumukozi w'Imana Nduwimana Joseph, ni mtume ambaye ameteuliwa na Mungu, ni ntumwa yateguwe n'Imana, yatoranijwe n'Imana, na ni mtume ambaye anafanya kazi pamoja na Mungu, ni ntumwa ikora igikorwa hamwe n'Imana. Pia ni mtume ambaye Mungu amemuita kwa kizazi hiki, ni ntumwa Imana yahamagaye kubw'ururunganwe, ili kufanya watu wengi wamgeukie Bwana, kugira ngo abantu benshi bahindukirire Imana. Uyu tutamusihi kwa heshima apige magoti, turamusaba kubw'icyubahiro apfukame, mama aje nyuma yake, umuvyeyi aje nyuma yiwe, amsapoti kwenye mabega, amufata ku bitugu, alafu tutaomba Mungu kwa ajili yake. Leo turasenga Imana kubw'Imana. Naomba kanisa nzima tusimame. Ndasabye ishengero mwese muhagarare, na mutanyosha mikono yenu, kandi muraduza ibiganza byanyu, muombe mazuri yote munataka, musabe ibyiza byose mukeneye gusaba, kwa ajili ya huyu mtumishi wa Bwana, kubw'uyu mukozi w'Imana. Baba Mungu uliye hai, Data uri hejuru, katika jina la Yesu, n'izina rya Yesu, tarehe 26 mwezi wa 5, itariki 26 kwezi kwa gatanu, mwaka wa 2024, ukumwaka 2024, mbele ya kanisa la Repentance, turi imbere y'ishengero rya Repentance, tunamuweka mikono mtumishi wa Mungu, turamushize mu maboko Nduwimana Joseph, Nduwimana Joseph, kwa ajili ya kazi ya utume, kubw'igikorwa cy'intumwa, kwa ajili ya huduma ya utume. kubw'igikorwa cy'intumwa. Mtume ni mtu anafungua njia, intumwa ni umuntu yugurura inzira, ni mtu anaweka msingi, ni umuntu ashiraho ifatiro, ni mtu ana moyo ya kutengeneza watumishi, ni umuntu afise umutima wo gutegura abakozi. Tunamwombea hekima yote ya kitume, turamusabiye ubwenge bwose bw'intumwa, na mamlaka yote ya kitume, n'ubushobozi bwose bw'intumwa, na mafuta yote ya kitume, n'amavuta yose y'intumwa, na uwezo wote wa kitume, n'ubushobozi bwose bw'intumwa. Ishara zote za utume, ibimenyetso byose by'intumwa ionekane katika maisha yao, bigaragare mu buzima bwiwe. Atakaposimama, niyahagarara, mapepo ikimbie, imyuka ihunge, matatizo iachilie watu, ingorane zireka abantu, na watu wageukie Bwana, abantu bahindukirire Imana. Umujaze ile hekima, umuzuzu ubwo bwenge, na ule moyo n'uwo mutima ya kutetea ukweli wa yo kanisa, kuvugira ukuri mu ishengero, ya kutetea haki ya kanisa, yo kuvugira ukuri kw'ishengero, ya kutetea neno la Mungu, kuvugira ijambo na kuomba. no gusenga. Tunaiomba kwa jina la Yesu. Abiseza mu izina rya Yesu. Mungu uliye hai, Mana uri hejuru, leta provision yote ya muhimu zana ibikenewe byose kwa by'icyubahiro ajili ya kutimiza kazi hii, ubwo gushitsa iki gikorwa, na yeye atakayemsimamia, niyaguhagararira, na wewe umsimamie nawe umuhagararire, kwa uwezo wa jina la Yesu. kubw'izina rya Yesu. Tarehe ya leo, kuvita
tariki ninatangaza mbele ya Mungu, ndemeje imbere y'Imana, mbele ya kanisa, imbere y'ishengero, mbele ya dunia, imbere y'isi na mbele ya kuzimu, n'imbere y'ikuzimu na wamalaika wote, n'abamarayika bose, kwamba huyo ni mtume wa Bwana, uyu ari intumwa y'Imana, kwamba huyo ni mtume wa Bwana, uyu ari intumwa y'Imana, kwamba huyo ni mtume wa uyu ari Bwana. intumwa y'Imana. Atakapoongea Niyavuga mbingu zimtii, ibirere bimwumvire, imtii kama mtume. bimwumvire nk'intumwa. Atakapoongea Niyavuga dunia imtii kama mtume. isi mwumve nk'intumwa. Atakapoongea Niyavuga kanisa imtii kama mtume. ishengero rimwumve nk'intumwa. Atakapoongea Niyavuga hata kuzimu imtii kama mtume. ikuzimu naho bamwumve, Naomba upige makofi kwa ajili ya Bwana. Asante Mungu liye hai, urakoze mwami, maana utamsaidia kuzomufasha kufanya kazi yako, gukora igikorwa cyawe, na siku utakapokuja kutoa kanisa niwaza gutwara ishengero aweze kutetea ukweli, avugira ukuri, apokee taji ya uzima yakira ikamba ry'ubuzima na taji ya haki. n'igitsibo cy'ubugingo. Asante Mungu liye hai, Urakoze mwami, maana unasikia maombi. Mana urakoze ko Naombea pia mke wake ndasengeye umufasha wiwe, neema ya kumsindikiza katika responsibility hii, ubuntu bwo kumushigikira muri iki gikorwa, kimawazo, kimaombi, mu byiyumviro, mu masengesho, na moyo wa kumubeba huyu mtume. n'umutima wo kujana iyi ntumwa. Asante Mungu liye hai, Urakoze mwami, kwa jina la Yesu, izina rya Yesu. amen. Lo paimini rote gide fiyo. Naomba ushangilie anapoinuka mtume wa Bwana. Namuomba buzimundu kw'intumwa ihagurutse. Hapana hivyo, hapana hivyo, piga makofi, Koma piga mashi. vigelegele. Oh, hallelujah. Retario. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Sifa kwa Bwana. Rabaidos. Sifa kwa Bwana. Eridozai. Shandere dezefa. Ni kazi yetu sasa Igikorwa cyanyu rero kumsindikiza mtume wa Bwana uhegurekeza intumwa y'Imana ili atimize kile Mungu amemuita kufanya, kugira ngo yemeze ashitse icyo Imana yamutumye gukora, na maono yenu isione Burundi tu, iyerekwa ryanyu ntiribone Burundi gusa, ione mataifa inayopotea abone ibihugu byazimiye ambayo pia inahitaji kufikiwa na neema hii. bikeneye gushikirwa n'ubu buntu. Sasa ni kazi yenu kumsindikiza Igikorwa cyanyu kumuherekeza ili afanye kazi hiyo vizuri. kugira ngo akore icyo gikorwa neza. Mungu awabariki sana. Imana ibahezagire cyane. Nitakuwa na cheti hapa Ndafise hano rwandiko ambao nitamtolea ya kuthibitisha rwo kumwemeza kama mtume ambaye amewekwa wakfu kwa hiyo kazi. nk'intumwa yasigiwe amavuta ku bw'icyo gikorwa. Inaandikwa hivi: Yanditswe gutya: Communauté unie du réveil, institution ecclésiastique internationale, bureau du coordinateur régional, certificat d'ordination. Nous sous-signons apôtre Barnabas Musangabo compagnie, visionnaire représentant légal de la communauté évangélique de la louange et d'intercession Ebenezer en sigle CELI, et évêque principal de la confession religieuse Cure en sigle Communauté unie du réveil, certifions qu'après un service dévoué et attesté au sein de l'église de la repentance et du repos en Jésus-Christ et l'église corps du Christ en général, ce certificat d'ordination est délivré à messieurs Abdouimana Joseph, né à Mbirizi le 1er janvier 1971, qui est consacré et ou ordonné au ministère apostolique. Ainsi,
Nous dédions son ministère à Jésus-Christ. Divers chefs de l'Église, implorons les secours du Saint-Esprit sur son ministère et lui recommandons à Dieu et à la parole de la grâce. Faites